Тыынча 904 сыл 5 айын хүрбеки күнә. Егор Петрович Бубякин отпускага олорор. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Михаил Спиртонович, здорово. Здорово. Önür бүтүн да. Здорово, Егор Петрович. Ыңыран. Эйгин атын үлага көрөлөр, рекомендация көтүлөр. Онно бахарна кокундада. Онтон сери болуу баракты. Армияга ыңыралар болду. Эн маннан адам Егор Петрович. Жа бахарна болсун. Ол курдук 1904 сыллаха райисполком уопсай отделыгар инструкторынан үлагай анаммыт. Райсоветка үлели сылжан элбахтык нехелектерге командировкаланан, тыларга боевой патриотической үлени ытыга, нехелек колхоз салаячыларгар агитационнай массовай үлени ыталларгар сезоннай үлелерге көміліхәрі. Бир сыл үлелен баран военкоматтан фронга ыталларгар көрдөспүт. Ағыяқ қонан баран армияға ыңырар бебеске келбиді. Онон 1942 сыллаққа 5 айын 2 аңырығар кыл армия кеккетігер ыңырылы бұд. Оты егар Челябинскай область Чебаркуль кораттағығар байыннай лағырға ағылбыттара, онна бәхіз учебнай артиллерийскай часка түбәхен эти сыл сәтінне ұйғадылы младшай командири бәлемнер үйраққа үйеренер, онна сержант званетынылан 9 артиллерийскай дивизия сүз сүрбәхеттіз пушечна артиллерийскай полкадыгар бастан наводчығынан, онтон өй кәріңе болан баран отделение командирынан ананан сәриләхәр, армия командованетін резерватыгар сылжар 9 артиллерийскай дивизия сүз сүрбәхеттіз пушечна артиллерийскай полкадыгар сылжан 1904 сыллақа 90 ойттан, олынны өй 200 күнігардылы Сталинградтағы кыргығы түміктенер сәрилергер кыттыбыд. Калаштен Тупиковай темірсол станцияларгар туран 90 өй устата сәрилеспеттер, онтон Воронежскай область Изюм кораттағығар резерваға турор бұттар. Ағадойду уаттақ сәритігер Украинаға Запорожье кораты босқолағынтан сағылан араз кыргығыларға кыттаннар иннелеріндекі жүккүй бүттер. Украина, Запорожье, Кривой Рог, Апостолова кораттарын әлбәқ нәхеленнеләқ пуннары босқолоспу. Корсунь, Шевченковскай, Никопольско, Криворожскай операцияларгар кыттыбыд. Украина кеннеттен Молдавияға Тирасполь, Бендері, Кишинев, уаннада атын нәхеленнеләқ пуннары босқолу рейін кыргығыларға сылжыбыд, Яска Кишиневскай операцияға кыттыбыд. Тыынча 904 сыллаққа сәтінне ұйттан сағалан Венгрия территориятыгар сәрилерге кыттыбыд, Венгрия столицатын Будапехи босқолон, тыынча 904 сыл мусустары исаңатыгар Венгрия территорията барыта босқолон бұта, уанна ағадойду сәритін тыынча 904 сыллаққа өмайын 600 күнігар Австрия, Германияны кытта границатыгар Флорисдорф коракка түміктәбі. Улуу сәритін кәннеттен 30 нөмірдәқ артиллерийскай бригады Болгарияға Пловдив коракка ағылбытта.
Онно бир сулустата советская армия кеккетигер сулус балан баран, тыынча 946 сыллааққа мус устары бүтүүтэ дойдутугар бүлүүгэ төннөн келер. Дойдутугар бүлүү корыкка кэлен баран, тыынча 946 сыллааққа партия райкомын рекомендациятынан райуппол Минзакка старший инспекторынан үлага анаммыт. Государственный буланнары толырон, үтіөс обастақты күлелен республикатағы Уполминзак управлениета 2 түгіл почетный грамотаннан наградыламмыта. Тыынча 951, тыынча 952 сылларга район библиотекатын себедисейнен үлеләбіті. Кенеге фондатын біредектәйінтен сағылан, ағачылар сылжаларгар сөптәқ усулобияны тәрейбіті, кенеге бұстапқаларын ағачылар конференцияларын тәрейіні сағылабыта. Тыынча 952 сыл мусустартан рейсполком культураға отделын себедисейнен ананан тыынча 955 сылла қадылы үлеләбіті. Бұл сылларға кора тонна тыға сирин культуратын тәліттелерін, материальный базаларын тупсарыға, уусуран самодеятельность сайдытыгар анал иделях кадрдарын қатчыйыға әлбәқ үлі ұтылдыда. Тыынча 955 сыллаға корат себетігер талылан Горисполком председателінен үлеләбіт, тыынча 957 сыллаға Саха СССР Верховный Советын Президиумын почетный грамотаннан наградыламмыт. Тыынча 906, тыынча 965 сылларга бүлүү сүннүн көт районун кейнин киносеттерин қатчыр кинопрокат себедисейнен салгы бир сыл кинотеатр директорынан үлеләбіті. Тыынча 965 сыллақа ССКП райкомын бюротун урағынан бүлүү коратын коммунальный предприятияларын онна корат благоустройствотын үлетін ытар комбинат начальнигынан анабыттара. Тыынча 906 ағыз тыынча 974 сылларга районнағы культура жетін директорынан тахарлақтық үлеләбіті, тыынча 974 сыллақа культура жээлерін социалистической коталығыларгар бүлүү зонатыгар бастықы республикаға 2 местені ылбыттара. Егор Петрович район культуратын әйгетігер 17 сыл үлелән, культура онна духовна сайдытыгар бәйтін жоғыннақ қылатын келдерсібіді. Тыынча 975 сыллаққа ұлу күйі 30 сылынан онна культура әйгетігер өр сыллақ үләті сыналынан Саха СССР культуратын үтеләқ үләхетеден үрдік ат иңерілі біді. Якутскайдағы культурный сындатар училищаны 1974 сылақы 90-ны үйгі 5 болан бұл бүлі районуға ананан келбіт күніттен ала біреге Егор Петрович бәбәкені білсібіт біт, онна кені коллективігер келен үлеләтақ бітті. Ол күрді бұл районна культура отделын халаячыда Калачка Степанов сейбіш, онна директор Егор Петрович боландар Оройо edep spesialistleri sürdağın bilgini üyeren kadın kılsın sürdağ alamayı aytara, elekkeydere, bir kadar oğullarga olaq sürdağın ağalı sıxanlara naha istinlik köstübüde. Barbatın kaçıgıdaydan olanlar diye bari eğardeler, Onunla bu kelbit, ülebit, soğuktatın, epetteğin öydödönüm. Gün bugünüger dağıtan üleli sıcak bıtıgar araskatar kinler da oğul itagatara bulu dihanı bit. Beska gıtırı iki bütün bu rayona kultura jetiger Seyalova Galina Gavrilena bilini tamamen tava kini hor salayakçıtından kelbite Atımigin ünkü salayakçıtından, ünkü kuruğun salayakçıtından tehidi kurduk üleler ki yerim barbu kutbal etmesi. Radın olanmın, iti sağına ideler bitinen itinlik arttaqtır, spesialistler bolardı. Kadın minister, balık minister. Miyi kıta koreografiyada biter bitir Gavrilevna Sesya Petrovna Tulgınıga. Anana barbu da Tulgın, kultura jetiger. Ondan Ivanova Polina Vasilyevna, men Haravay dilenini bitiren kırında klubu taqsan üleli taqsı bıta, onu gün pensiyaga takırdılı holunları üleler, uğurlu üleler pensiyaga ben sinyalarına olur. Onunla keyin olan cekergenlerinden küm bugünüge dılı dinle olur ülelerdi.
Вот, итинни курдук оны Васильева Зинаида я хампа сынянан жетигер театральное кине отделениені бүтер оннан хампа олеги бар бұда. Итинтен олар дебиге Егор Петрович кытта жетенге үлбийгül элебит сыллар бұл сағламыда. Егор Петрович сүрдәх әйағас, сүрдәх добрый теха ütüye bağıyan Allah'a zaten. Kurup külen mişileyerini behüyerebide bihini kurup küle yöre göster hasar dair. Allah razal golorat bolar onda. Çakalin kırkıttar çıkıtadın jet. O kurduk ülebit hedi Allah razal barı munyustamın takan ülebit sağlanar ede. Igor Petrovich'tan конечно ülebit sığın sorgun günleri bu meripiyatına bitirehinler bütününden geçsen, toğ boların barıdın geçsen, polonyorkadan barın diye barı idedileri bitten, barı doktor bitten mesela. Tabahat, üleliğen edibit. İdi hana festivalden sürdüğü ulağan edibit. Bu derlitenden bolun, tümsünden bolun, tölbenden bolun, tığsiriga sürdüğü festival, usurası medicinden festivale sürdüğün saydan durar geledi. Ütü kereki hehe doydunu kömüskebit boyunga maqtal onna sügürüyü beletiger 2 tığınca 15 sıllaqa ulu kıyı 7 sılınan sibestten algı sınyalan kinin kollektiva Егор Петрович olur budjetiger memorialnay doskanı arayıbıttara sıl ayı kıyı күнігер onna 2 sandıйду serite tümüktenbik күнігер kora toloqtoqtara onna ıçattara aqtan sanan sibekkijörbötün uğrar ütü üges oloqtonla.